Después sale afectado el miles de mga overseas Filipino workers na crisis y enfrenta el 9 grande compañía de crudo na Saudi Arabia, montón de ile puede volver na país por medio del ayuda del gobierno nacional y del Saudi Arabia. Na Zamboanga Peninsula no hay pa man claro cuánto el suma total OFW ya afecta, pero 42 de estos el ya endereza na Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Según con el director Yonal Hassan Gabra Jumdain, para recibir con el 26,000 de pesos cash assistance desde el OWA. As per Directive of Manila, every OFW affected sa 9 companies na ito, they can avail a financial assistance from OWA, 20,000 pesos plus 6,000 pesos dito sa kanilang next of kin or family dito sa Pilipinas. So in short, one affected OFW can avail financial assistance sa amin ng 26,000 pesos. That is of course over and above yung kanilang mga other mga request for livelihood assistance. Yun cash assistance lang yun. El cash assistance un grande ayuda según con mga OFW Kenya que no hay trabajo. El puede según usa para suporta con di ila mga familia mientras ta busca pa sila otro trabajo y busca la vida. Debe lang según presenta pasaporte el un OFW, travel documents y otros documento que ta dale mira que sila verdad ya sale na Saudi Arabia. Ang requirement lang yung kanilang passport that they were indeed repatriated from Saudi Arabia, o kaya travel document, one-way travel document in lieu of passport na issued by our embassy in Riyadh and our Philippine consulate in Jeddah, na talagang ay sila galing sa mga kumpanyang ito. Base na report tali na 11,000 OFW ya identifika afectado y stranded na Saudi Arabia después anunsya bankruptcy el cuantos kompanya. Mayoría de mga OFW tatrabahan na construction y maintenance company onde según di ila subcontractors no hay mas pagasalaryo con mga OFW desde 2 para 6 meses. Crystal Almonia, Dateline Zamboanga.